Wah beri dah ber. Kan hana lun pegat video live. Yang sebetulnya kepingin tak lun jawab video nakeh video ulama su. Ya, video ulama su yang perlu lun jawab. Yang tengku riba, nama pri tengku riba. Yang dipegah pemakna pegot jalan. Kaya, you bangsa Aceh kabeh pungodum. Kabeh dijak fok polisi tidur. Acin cuba fikir siap. Pane urung pungonya yang mudakwahnya yang pegah. Yang pegah pemakna jalannya ku jawab ke binatang Yahudi laknat tilah kafe Syiah mudi ribanyan tabo. Hana panyang lun pegah video. Bacu tegai. Tolong pun tanpa lihat bak binatang Syiah laknat tilah mudi riba. Tolong pun tanpa lihat. Ipegah kulit pisang tati bak jalan haram. Kanya? Nyona ipegah. Menanci ke perkara polisi tidur. Kanya? Haram dipegah pemakna jalan. Tolong pun tanpa lihat bak si kafe Syiah laknat tilah mudi riba. Tolong pun tanpa lihat. Kon meceh kulit pisang mentong tati atih jalan haram. Atih nama taboh bro. Kon bak tempat dro di taboh bro haram. Dan tolong pun sampo siat bak si kafe laknat tilah mudi ribanya kebersihan setengah daripada iman. Hana meceh binatang yang jak purnawa. Umat Islam di Nangro Aceh. Ulung Aceh itu pu. Nyawa hai binatang laknat tilah mudi riba. Kakak peharum lekah polisi tidur bermaknakah hai binatang laknat tilah mudi riba termasuk pembunuh bangsa Aceh. Pemakna jalan lampu koma ke pemakna jalan. Pemakna jalan hai binatang lahap mudi riba untuk jiat kajakah hai binatang. Pakon benci ke polisi tidur. Sedangkan dipegat polisi tidurnya demi keselamatan manusia di Nangro Aceh. Si Rona, Padundrona meninggal bangsa Aceh mupok musibah segala macam. Nah pakai utak le binatang mudi ribanya. Dia peharum polisi tidur le binatang yang mengganggu. Mengganggu ji. Yang mengganggu ji kemungkinan. Karena motor peng harum dipakai. Motor peng harum dipakai. Apalagi jino kadiblo motor le pemerintahan Aceh. Sampo lihat bak di kafe laknat tilah mudi riba. Yang bank riba yang ka dipuka total 100%. Riba harum dipuka dalam dayahnya na ditebit fatwa. Baik dia petebit fatwa pukoi maji. Yang berusaha jalan tol kaluh yang ti binatang laknat tilah mudi riba papma yang ia boh Cina yang hana merumpok pembagian. Jalan tol kaluh pembagian hana merumpok ke binatang yang maka dia peharum le binatang yang jino polisi tidur. Palih haram jadah binatang laknat tilahnya. Nah dipakai utak le binatang yang mengganggu perjalanan jih kemungkinan yang binatangnya. Nyo manusia umat Islam di Nangro Aceh, bangsa Aceh ino kabeh dia fok polisi tidur. Berarti saban lagi dikena poh bangsa dro ke dro. Menanci nyo tipetuk lun bersampo bah. Tipetuk. Bukti dan dalil kagep lemah le Allah. Yang gemedakwah le ulama so yang poh bangsa Aceh dan ulama Aceh singoh di Nangro Aceh nan so yang poh nyo pembantaian pembunuhan massal ka dilakukan le ulama nyangkehnyan ulama yang pegah yang poh umat Islam dan yang poh ulama Aceh di Nangro Aceh nyangkeh belaganyan yang ajak umat Islam yu jak cok vaksin dikenu yu jak poh umat Islam di Nangro Aceh nyan kenyan pembunuh baik hanane depu geplemah dalil Allah ban Bandung nyan Bandung ka geplemah dalil pelam pelam ka kena pegah pefitnah lam pedusta lam ka kena ba binatang pedusta lam ka kena ba jino jika telong pusampo liat lampu koma ke hayana bajing ke dum Tegasa kasokong kafe Syiah laknat tilah mudi riba. Nyan asaya. Nyan kon bijeh dro tuh Yahudi laknat tilah mudi ribanya. Kon bijeh asli darah Aceh binatangnya. Nyan iya boh hana tetne iya boh. Dikret lahir sagai di Nangro Aceh. Iya boh Cina yang binatangnya.
Yang timudi kafe laknat tilah. So yang pegah ji ulama harum total. Harum total so yang pegah binatang yang ulama. Yang kon ulama melainkan iblis. Koma hidung kagak pegot fatwa kagak pegot hadis vaksin lam boleh koma ge. Nyo kena poh umat Islam di negara Aceh ke dia wajib vaksin le binatangnya. Perhanai pri yang toh yang wajib, yang toh yang sunat, yang toh yang makruh di binatangnya. Pegepap ma ge saboh siro. Harum polisi tidur lampap mai karena hanai bipeng. Peng jalan hana mumpok ke binatangnya maka dipegah dikun ke pemerintahan iba hokai ba peng jalan kaisa lampu koma pakon hai sak lampu koma si mudi riba mentang pakon hai sak lampu koma si mudi riba mentang lampap ma ke kayak petebit hadis boleh koma ke hanu bajing kafe laknat tilah mudi riba pane ia boh yang anu bajingnya preh saboh masa si mudi riba laknat tilah kafe syiahnya akan dilet tengok le bangsa Aceh yang asli darah Aceh. Nemat habalu. Yang kata yang poh umat Islam, yang poh ulama Aceh, nak but ulama riba. Yang ulama riba yang pegah kan? Yang kata kadiajak le binatang yang gino. Yang kadiajak umat Islam untuk ia jak cok vaksin lampu komai. Behana na depu dikena poh umat Islam dikena poh ulama warisatul anbiya nang Aceh dikena poh bena bangsa mulia di nang Aceh nyo perte biak Yahudi yang hana dipeduli ke agama Allah nyo kalahai nana depu le urung dro Yahudi kalahai di nang Aceh bijeh ia boh tenogranyo jai that ka di nang Aceh tengku putih lampu komai kon karame kai nang Aceh. Semakin ramai tengku mendakwah, semakin meyahudi buat bangsa Aceh. Pertujuan. Pertujuan buka kitab, surah kitab inan ke video lab. Kebatilan nak lawan lampap ma ke. Kejahilan nak lawan lampap ma ke. Baik gaduh kayak surah kitab, karang kitabnya. Pedoman bak kitab suci Al-Quran. Al-Quran yang kagak betul oleh Allah nyanta pedoman hai binatang. Kon bak kitab kuningnya. Baik kayak bangga-bangga doa dengan hadis dan ayat. Nak dengar? Nyo kepesan dia bak di kafe laknat tilah mudi mesranya nah harum proposal nah harum riba nah harum peng sabu-sabu dipegah jit taubat yang kenyan binatang yang benci ke tadarus binatang yang benci ke tempat ibadah nah ke tilahap laknat tilah mudi riba iji benci apabila na dedong dayah pesantren rata sago ji benci dan ji senang apabila na urung meninggal. Nanti mak dakwah di kafe syiah laknat tilah mudi riba ya. Nanti mak nyoban kai temena nja anggap nengku lon ya raja temena tapi lon hana play lon puja tenak urung malim urung yang tat kepada Allah yang play lon tenak perti anu bajing ia boh Yahudi yang pertetat umat Islam di nang Aceh. Pakon hana ketek le di kafe laknat tilah mudi riba apa hana diutuskan dia jak rob lon kena. You jak kirim intelijen lam kena. CIA you jak kirim lam kena bak lon lam boleh komai kafe laknat tilah mudi riba hokai ba muka ia boh Yahudinya. Malai dekat dengan konsulat Indonesia yang kafe laknat tilah mudi riba wakah. Pane anak bajing dia pedetat umat Islam. Yang kenyan kafe laknat tilah segolam lon kafe awai yah tuan di kafe Abu Nazis. Urung dong nah hana depu. Yang pancuri tujuh, tiap henon pancuri tanah wakaf. Betul ia boh kafe dum yang mat Aceh yang. Kon ia boh asli darah Aceh. Ia boh bui, ia boh senogranyo, ia boh Jawa, ia boh Jepang. Yang ka dibimbing nangro Aceh jino. Maka kesesatan jaitat ka di nangro Aceh hana soleh peduli. Yang dipeduli hanya rupiah ino. Kinundang tengku tiga ni jak mendakwah. Nyon juk peng 2 juta mate mah haitin. Yang bangkai no di Aceh. Analis ho peduli agama Allah. Mamandung kabeh ditunduk ke belaga-belaga Yahudi kon bijeh drot. Tok bak tadarus di peharum le binatang nyan proposal. Pakon han di peharum. Nyan bank ka dipuka di mudi riba. Nyan di dayah kufar laknat tilah mudi mesra ka dipuka. Pakon binatang nyan han di pegah harum. Tujuan ka dipuka bank. Hana istilah bank nyan hana harum. Baik gepap mah kita bawa siro gabung di mesra. You pap 3 go mah gok nyan, bak gok. Baik gok mah kita bawa siro.
anu bajing ia boh kafe laknat tilah kaja anggap tengku kaja anggap ulama lagi-lagi nyan. Muntah darah ke menyo kanggap nyan ulama hai binatang. Kon ulama nyan bijeh kafe bijeh Yahudi. Hana mutho keturunan ia boh nyan. Basri nan ya hai tapi ya hana mutho pane bijeh ia boh nyan. Menanci tusuk. Nyan tusuk nyan pane ia boh ni kira leurung don. Mandung kungket ino, mandung kulawan ino Yahudi dung kalahe nang doce. Nyan tusuk. Si tusuk nyan pane ia boh ke leurung don. Cita nyong dia. Cita nyong dia ba tusuk soya hai sone di bijeh Yahudi nya. Perte tipe mai dalam lungkar meta lahe nang doce anu bajiung ia boh senong glonyo palih keloh lampap mai. Nah yang pah tahu awaknya ile tahamo. Baik le tamo aparat, baik le tamo pengkhianat pea, baik le tamo ile pengkhianat pena. Nyo yang cukup bahaya ulama sesat. Ulama sesat binatang. Penyesat umat Islam. Urung drone dibiarkan, urung drone taat kepada Yahudi berotak otak Nasrani. Tunduk urung drone hasil dalam tuah. Hilung hana tegan-tegan. Keanu bajing pesesat umat Islam hana tegan-tegan. Kutrapai. Hana segan-tegan ceram tuah. Kalau aku pegahkan, yoba nek-nek di nek-nek Jokowi yoba kena ya calon. Apalagi si mudi riba laknat tilah. Kafir Syiah mudi riba. Penyesat umat Islam di negara Aceh. Bunuh dia. Kapoh mate gede kafir mudi riba yang. Nyohana nepoh mate di mudi riba yang. Ubena kaum muslimin dan muslimat di negara Aceh tetap but binatangnya. Kezaliman dibiarkan, kekejian dibiarkan. Nepoh gede mudi riba yang. Menyohana sopah. Tapoh dua rotu. Tak sama bijeh-bijeh cuco-cuco itu sama. Bek tinggal di Seramo Mekah. Nyan kon nanggro maji, kon nanggro yaji. Bijeh-bijeh itu sama yang binatang nyan tengok. Bek ke pakai jino je ke tenang-tenang karena pelindung para aparat keamanan yang melindung si lahap mudi riba. Maka kokoh binatang nyan saat je. Preh saboh masa. Alhamdulillah bek nah halangan tepu. Nah niu preh tanggal main dagai. Kon hana ulama warisatul anbiya kageduk gemua pakat. Hancur binatang-binatang yang pesesat umat Islam. Dilikut lun na para ulama, na para cuco-cuco wali Allah dilikut lun. Kon belaga-belaga Yahudinya lun yang pelai lun jak tunduk. Hana pelai. Lun consider. Yahudi urung dro nuh kanu tunduk. Yahudi urung dro nuh kanu sokong hai sedra mutuah. Manusia yang benci ke agama Allah kanu bila le urung dro nuh. Manusia yang membebaskan agama kanu bila le urung dro nuh. Ho pikiran nuh sedra mutuah. Hancur nangro. Pubut gop. Kon but gop. But para belaga-belaga yang tanggap le getanyo ulama. Nyo kebut belaga-belaganya yang pancur senarui Islam di nangro Aceh. Kon but gop. Nan kalon ulama yang membantah kesesatan para pemerintah. Nah, hana sedra. Yang hanya mengajak umat Islam, you jak cok vaksin lampu koma. Hai. Harum ku cok vaksin yo hai. Harum tiagamnya ku cok vaksin. My body is my choice. I don't give me fuck. Hana pule tiak cok vaksinnya. Mati tigo tagai. Harum tubuh lun mio apabila lun ku cok vaksin. Yang urung dro nu kagajak li para ulama kibar. Abu Mudi riba. Kiwalet nu kameng lando. Tanya. Yang ajak urung dro. Termasuk Abu Teming. Yang ajak. Yang kenyan perte belaga-belaga yang poh umat Islam di Nangro Aceh. Kaduh dalil Allah. Kanyata. Lun kon pembunuh bangsa Aceh. Lun kon pembunuh ulama Aceh. Ya. Tapi lun kepoh ulama su. Ulama su laknat tilah han ku kebah bagi lun. Nyan musuh Allah. Musuh Nabi. Hanapa tak kebah. Poh mate gede ulama su laknat tilahnya. Lun bertanggung jawab ni ba Allah Subhanahu wa taala. Bunuh mereka. Saya yang bertanggung jawab. Najilah aku berapa. Menyahan preh. Preh masalah boleh pukoma ditun 2 tun tu. Lebih daripada yang hawa bakir kita apa? Preh mentong. Nekalon mentong. Saboh masa. Nekalon menyomate ulama riba. Tengok apa? Kenyang bedi. Han peti nama sulun. Han menyomate ulama riba. Saboh-saboh kenyang. Han atuh lam kubu.
khiang tubuh ji tengok. Han petih nging je. Nemak suanu absiknya apa? Nemak suanu lawungnya. Kalau mentong je. Apabila hana ditaubat nasuha binatangnya, dilake mah bak bangsa mulia bangsa Cehlon, menyong mate lagi mate Yahudi, khiang dan bro mubaya. Baya tubuh tengok punya mati. Han petih nging je. Harum kali pahala. Yang hala kali paharum. Cini cuba fikir no sihat. Cini cuba fikir sihat ho dipakai utak. Bukan jit yang menan hana pelai lun pupanyang muka lima. Yang pelai tamung syurga, jak bak dayah mudi riba, jak lake ya. Irah jaroji. Ni jak wate segelam, wate di saat dipajuh bu. Wate di saat dipajuh bu cot uro jak urmuh lake irah jaroji duan nak tamung syurga. Karena syurganyan atayah ti mudi riba pegot. Maka jit difatwa pop komai. Na fatwa bak iblis mudi ribanya. Yang na fatwa panai fatwa dari kafe Syiah Mufti Adnan yang wabah kira berusaha buat daulah khilafah. Kena yang kunyang yang guraya mudi riba kafe Syiah dari Suriah Mufti Adnan Nanji. Baik hanana tupu tahun 2014 ka dimulai undang kafe Syiah di Nangdo Aceh, tahun 2016 dibebaskan agama le Tubul Khaini. Tahun 2018 disambut kafe Buddha di Nangdo Aceh. Tahun 2018 ke 2019 menang. Hana pun dia harap buat ulama laknatillah yang lum terapanyan untuk mengkokohkan agama Allah. La ilaha illallah dikenuk jak pedang, tauhid harga mate, bunga temai na tiga tu. Han dijit pedang hukum po ta Allah. Nyoknya perte Yahudi awaknya. Pak ma